Cumudul dah keselam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Shillong Lajong Football Club kan sedang ia kasamo ia kai ada urusan apun Rio juga Indian Football League belajar keteng temai nak ailing halayang Persya ia ka Rajasthan United Football Club kani ka jingi kun kan long Hamadan First Ground SSE Stadium Hapulo Hakapor Drushteng Janmian hakajing kren bakilap thai kubor wa advisor ka Shillong Lajong uba sibor sana ulakhot bat weri kipat ba riwi football bakin ai ka jing Krisyan nakabawan sakhi ya kani ka jingi kai kaban long hakasitarik luber ada apun Rio Ula benrap baka Shillong Lajong kan sei madan takirangi lek kai trajela bat kibabun kindai napok ka jela mikhalia hapok ka jingalam jong Birandra Thapa kum coach Ka Shillong Lajong Football Club ka le syaka we naka club ka bigilong iso sarong ru ba kalau ka gateway mo ko bud ki place le jela ka jong kalau galti ya ki babon ya ka ba naka ta dawe se wa tangi kindu ba jike ka ba pia do ka ta club hakir kom ki prepare ki ba Nasmo kumandu mensin ni kerjaan jogi. Dan rey awang ipepat ya kini kilong dia lane ya kaya ke baka kelop nala balle ya sibon se kam tam hakawan ko football. Kawan ra ya sibon ki players ba kali baru ko ni stam itu. Di sutu ba kan kami ni ba ni jadi betulong dia kam. Tam hapo kanika jala ka jogi rengkat kipat ba ki Kibabot lani kiba kasyan ka hagipor baro. Ngayon ni kiklok kibabot mo ni kiklok kiba sa katigi rinongwe kung Europe. Kibabot kiklok kibamdan na sa ki sponsoring body kiba fine na kita kinong kasyan babaitan ka. Henry kini community support na kini jingyarap na ki donglo pero ni kiklok sa kini free country kung Europe kamtam. Kim sino faide kila bersarpai. Kila pemenjing lagi jog ijat nomor ba kadang gaji Krisyan bagi Shnong bagi dong ba ka klub joti gadang tinga soba ngiru dari ni berkomperhat daga pengisani aru hipet ba lase kung kawai na kila di banyarat ng Krisyan lem di klub daga pamangile se hong ila sedang nilaya syakran nila kami ginumbot ng Krisyan ro nang bagadi klub kumdai ta ke Shillong Lajong ka ba doni ka gaji timu baron ra ya sibon di player di bawah mi, nak ada kejalan. Ni kuat di pipe ba, kita boleh jadi player ba. Kini ada player lem, daga bagi Krisyan di klub. Haki jinge, lain yang jingsuk, daga orang kan kau betah, jong jadi tiga jongka. Tinggi suatu ba, bandong yang di klub, kalau berangkam nama ni bandong ke akademi ke Bakhlan, ini di Islam player ke Bakhlan, Bakhlan ke senior team, ngasuh berang ba kalong lembaitan bangin penyak dan ingin permi dan ingin seng dan ingin tay ya ki babon ki longdien haga ji dai ba football kum ba ki tip ka Shillong Lajong lese kam dai tan kum ka to klub ka ba shia tiet lane ka ba shia siu pisa mo na se di klub SL di babon dai ka ba shia tiet ki ba shia siu pisa kala pun long haga ko ngin tim dai ka sutu ba hadi ka Shillong Lajong buat klub kali dai ka SF kalau jauh F gaji jauh F kalau kebejur, banwan rengkat ke budget ke berat, bandon stable apa kali kebedu sehari jogi. Jadi ke football, ke weh ke ba, isu boleh berkesan. Kenang bagilah permi ya sibon di kena ilakai, nak ke jela ke jogi. Tinggal suatu ba ke ilakai jogi sian ke senang no, baka match menempong ke senang lah saya ke sengi, tengin ilakai. Tah dari kesende, hagapot Drushteng hang ni hapo madan polo. Tingis mo ba idan kam ye kipai ba baro bagi Krisyan ni kaklo. Nga sumo na kumlay ke pang ye ki rewi football. Ki bomdan hang ni Shillong, saban na ka jala ka jongi. Hande ki ba follow ki ba bur. Ki ba lese ka klub jongi lang makla ka ni ko pom bubun ki follower. Ki ba na saban jo state ke jongi ro. Nila mo bagila pande ki ba na ka state ki ba sa si jaka. Tendai yang suatu bagian sibor, tapi semua itu belajar pang dan tajam. Bagi dah tepat jadi beginang
yo ban polo ban boat ban pen yang kita silakan di kalau berjongi ban tam nak kita itu kita berjuang ban support ban kesan yang kita klub hati por baru no bagaimana kita kemen skemro bah hati kita kenti kita kiyo ban one pie ya kaban ya sembiang ya kaban ya kesan biang sisi sepak yang silakan jong dari kalau berjongi dengan semua berkerpa bahari ka match ka penonton kami bersenang hari ka seni hari ka Sunday ka Presiden but itu kita mesti melala lah seban per skin subahan pet di TV ki jongki lani kano ki media ka bagi kilaban pet suaban pet karena bakanir kalau mesti benta kung gaji kersyam ya ka kalau kata kalau kajing kerpat lagi jonga hari ni ko po benta kasilong la jong hari kiti kala sim ya ka rai ka barambak ngalamanong ba kinong ila ka joka kite bitang ki local players jongi negari jongi lesing nam manra ki players ki bana ba jongi ba ki shania ba na ring yo ki player lese ki bangiei ya ka jingla jongi dan kita ki player ki badang pau haka bersih baru koi bertang itu ki bingi wanra por baro na somba ki player jongi ki nam guna ya ka jingla ka jongi tinggal sania harga jingla ka jom kiri players kami tampuk ke jingalang ke jom headcoach joni ubah biar lah apa nanta kiri players baru kita hilang baru dari sporting staff ini scam ba wala ada kiri tadi players baru nala ke jom beri kampung kiri hiu nampuk ke jalan ke joni klempet penika jing ilek kai ke semua mental ke tim ke bangi dan hang ini harga nombak kiri besok aja klub kan ilek kai ba. So, however, I'd like to candidly share that the cost of participation in this new rebranded Indian Football League this season is significantly higher than previous seasons, with the operational expenses, travel, logistics, league commitments. So the financial constraints on the club, it's a big pressure. So that's why we have taken a very conscious decision to register only Indian players, not any foreign signings. But also that decision aligns with our philosophy. That philosophy is that we develop the Indian players for Indian football, and especially for Meghalaya and Northeast, which that's why our success we mark not just by our trophies, but by the players that have worn the Lajong jersey and then gone on to play in the ISL and right to the national team. So that's why we like to make a heartfelt appeal again to our supporters. Without you, without your voice, without your energy, without your belief, we are nothing. With your presence makes a lot of difference. So we urge you to come, not just this season, but throughout the season, to come and support the players, because this is your club. We represent Shillong, we represent Meghalaya, we represent Northeast. I'm happy with the performance of the boys, the way they are practicing every day, they're giving their best. Though we are the only club, I think, in the league will be featuring only with the local Indian players. But I am very much happy with the performance of the boys. And as you have seen in the past in the Durand Cup and all, they played really well, and hope we continue in the I-League also with the same performance and do our best. Our players' average age is about 21, 22, 20 years. And you see in the modern game, football is ruled by these players' age. So we have experienced players, 3-4 players, but most of the players have the average age is you can see in all the top league or top countries, Spain and all the players who are there performing at the best level is all 21, 22 years. So why not, if they can perform at the big stage, why not my players? Kalian ini players ki unjuk buat dalam coach nilai apa kita dia skill long ready yang kita first match de nakaliang jungi mumbai malau brave try bro buat bandung the best de ni pusang itu buat ni yang bersejarah ni mungkin hari buat buat ni ai kebawahan ni kerja usaha karena daga jing Tristan nang jumpara di biar satu coach nanta ki management ko kunjo kami daga jing try berkat ki Tristan kami bagi employ ke cakta ka tham nanti nanti mai bagi employ tambang kami bagi employ semangat
lagi di kuat pelatih kita kata ni kita kemarin yang menjelang memang Muslim dari kita ke empat kita ke sisa 4 kali ke Muslim dari pada kataruh di dalam di balap keren dan nak di kuat di dalam kita training dan kalau di off dari di dalam kita keren pada kali kelas itu dalam keren ya pun. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.